Pa Urban mi se čini kad sam čuo prvi put tu tvorevinu, da je to neka dilema koju svi imamo u sebi i koju nekako spajamo. Za nekog je ruralno oličenje nečega što ne valja i što je kontra urbanom, za nekoga je urbano ono kako se osjeća, za nekoga je i to gadno. Zavisi sve odakle si i šta si i koji su ti podloge i pozadine života. Meni recimo mogu da kažem da se osjećam loše kada sam u gradu sam, ali kada sam na selu ili u prirodi sam, onda se najbolje osjećam. Dakle, svi imamo u sebi i urbano i ruralno. Nisam na ovo mesto očekivao prvo toliku posetu, a drugo, posle prvog nekog uvodnog dela predavanja osetio sam pripadnost sa tim ljudima koji su tu bili. Moram iskreno priznam da ne znam da sam skoro imao tako dobar osjećaj tokom svih sat vremena prezentacije, da kao da pričam najbližima, a ne nekim nepoznatim ljudima. Trenutno radim na seriji animiranih filmova za Singilumbu, to je brend dečije kreacije koju sam stvorio u vidu jedne slikovnice koja sad postaje, dakle, animacija i radim tekuće svoje projekte za velike kompanije kao što su Hemofarm, Nelt i tako, i mislim, Narodni muzej, svašta. Koncept je fantastičan, meni svaki put kada ovde dođem jedino ideja da ostanem doživotno ovde, da živim i radim mi se pojavi i apsolutno se jedva sprečim da ne ostanem duže vreme. Mislim da je to budućnost svih kreativnih industrija, da se ljudi koji su u stanju da proizvedu neke ideje i neke koncepte sami, ovo je mesto gde to može najbolje da se radi.